Vystavu otvorila Ana Marija Ranković, okončovateljka dužnosti direktora Zavoda za kulturu u vojvođanskih Rusnacoh, ktorá hvarela, že vystava rezultat nedávno zakončeného projekta Karpatski paraleli, ktorý zadumani jak interaktívny dialog medzi mladima slovatskej, ruskej, rumunskej i srpskej nacionalnosti, ich mentoroch, školoh i lokalnih samoupravoh nasam predskovačici Ruskого kerestura Versu i Zombora. Keď še bešeduje o interkulturalnym dialogu, še vyznačuje, že to jedna z najväčších vrednostcoch Vojvodiny, ale keď še popatri na terenu, već še vidí, že preco takí projekti, jak Karpatski paraleli, potrebni, že by ho inicirovali, že by ho stimulovali i rozvivali. I práve preto sme napravili toto sotrudníctvo zo Skovačicu i povolali naših sušedoh, perših, že by prišli tu napraviti tu vystavu na Červenej ruži. Vystavu organizovali organizacijni odbor Červenej ruži, Galerija naivnej umetnosti zo Skovačici i Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacoh.